Welcome back our YouTube channel. ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಸಿಮ್ಲಾ ಮನಾಲಿ ಪೋನಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ದು ಸಿಮ್ಲಾ ಮನಾಲಿಗೆ ಓಲಾ ಬಸ್ ಪೋಪನಾಕ್ಲು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾ ಬಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋನಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನಾನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಯ್ पता नहीं Please remember this exit should be opened only when you hear the command passengers evacuate, evacuate, evacuate from the captain or any of the cabin crew members. To open, remove the cover and place it under the seat in front. Pull down the handle, the exit will fall inside and the slide will inflate. If slide doesn't inflate, there will be a red panel handle towards the exit marker. We can pull down that handle so that the slide can inflate completely and we all can evacuate safely. Throw the exit outward towards front and move out of. बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome. कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचे और नाक और मुंह ढक कर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहने। इस विमान में 8 आपात पीछे और 4 विंग्स के ऊपर फर्श पर लगी प्रकाशमान बत्तियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने उपकरणों को बंद करें और रख दें। धूम्रपान, वेपिंग और अपने साथ लाई मदिरा पीना वर्जित है। With the wings on both sides, the fluorescent strips along the floor will guide you to the closest exit. For takeoff and landing, personal electronic devices must be only used in flight mode. Please store devices for takeoff and landing.
ರೀಚ್ ಆತ ದಿಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಪೂರ ಸೀನರಿ ಪರಿಶೋಕ್ ಉಂಟು ದಿಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿತ ದಿಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಹುಡುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಲೋ ಬಸ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿತಡಿ ಮುಲ್ತಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು ಅಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ತು ಓಲೋ ಬಸ್ ಉಂಟು ಮನಲಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ರೀಚ್ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ರೀಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಚಿಗೆ ರೀಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಲಿ ಬೋದು ಮನಲಿದ ವೀಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ಬೇತನೆಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಊರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ